Inangasena kenangasena, inangalain kenangalain, inangasena kenangapangaluluan na tau muda, inangalain kenangapa den na tau kampat. Tiro milago tung kata pai mata. Kita rampung tongkon ni inde allo de kona inde do ambe. Tu si sara kumuangi di pudukna nakalodi tomeng garaganna. Jujumba ya me pira-pira ba banalembang mengkara ba ya me pira-pira pintuan lipusan da kasalne. Unno lai buntu saratu lombo ketipas sare kaya. Bami dan nalosan ni pesuno nammi anna wale kada turu ammi melosan balik main rampo mengkarapa tama tetangga na tondo mengkauru tama tetangga na pangaleon walang na napaulang rarama kampan bugutang si piaderan ondo mo boleh pira kana sangka na basi siduka. Iya mau boleh di potete lambanan. Mereka tak mereka boyo inde anak kenaranian solabung sudah kenakan. Male ulang dolakan di petambak tolakang. Apa tak sifat sele bila koton nonton batangan uno lami atau son adak panta daran tau budak. Gatu menuka angin di puduk naron tawan na penaan na darinding na pariwantang. Song kami roko matampu tinawam kami roko kalambunan makararro kami tetando ka sidan mite pangaleon walan na malemo na tampe ambe na mokoy ambe pesong puanta apalamanggi pira kadu kalaku lelean tarata pari kadu kaya matantaway matatalambi makararro taratui Bolan na nalandikan di kados sodalang kantu meyang nah manuk-manuk. Nah kuadu kakaran na inde anak naradian tenbung sunakenakan tokumua. Kengku manuk-manuk galak kengku muuturan te pangalaangku tiaran ini kapa di dio kaleku. Apa tang taisar di kadu katang di peleleri kainang talang aturan-turanan lagi buang awak bela-belaran na. Pangalak pe kayo nakita tumampar rata. Ada duku duka dari rampa pindah na mendat kadu ka inde baru karampo boyo pantadaran tau budak. Tati duku mo duka tama inde baru karampo boyo nisum yang teman laran namparan tayang tuyutan salah suka. Anare ken na temito makapunan na to kumua. Karampo te masola na sang katongkonan ta angga mairi. Langan kiti mangkure sumanga kendek kikalapa pole paraya. Apakah mateyan siaga tuan sungat kipa salah dinding di paleko nama nanga di kode nau patapa upa paraya tapa paraya na tontong temi pasakke na pura pakrapak na tutuam para rakta la tontong lempan kaboro lago kamu mintu masola nasa
narampo si saladan sepu sole tole sang toleran nah sorongan na sepu tadawan na sampa ada nalembang abas seto dolo pelambaran baulu tanda Mario sorongo taruno si sambung solarakka si tadawan da tole medukain de sorongan na tole da panggam mikadukain de sorongan na sepu bola na iya mudampin na boyo sonda na mali na katondon to batang kami masola nasang na sepu taduan na sappa di bilang sabi to Roma kairi dio matarno si sambung solaraka si taduan anna din mo madio ba tangarosoy na yang apa kisah siya kita na ikumoto maluang batang komika mo to masinggung kamo panayami to manarang komika mong pasipatutan ito yun na agang katang palambiran mintu na agang katang palambiran latap Ceko ya turut ya dapat tuh posisi di sini jadi atau kamu tuh nangka di dulu teken koordinir te bumar lah lebih dia atau demi samparan nanti di telong
aung kambyo santun pikadu kain desa ngararata pak gantianan bulawanta. Ya mutus sang siturusan na keluarga almarhum Nenek Andre. Sang siturusan na keluarga almarhum Nenek Andre yang may poopong. Turang pemaaren denan tedong. Tun kaboro lako anak tomate. Umpatarru kamarintinan siya katong konanta. Laken de kilangan lantangan nomor lalangan kimas salialang ende ma kambunosane. Sang siturusan na keluarga almarhum Nenek Andre. Sang siturusan na keluarga almarhum Nenek Andre yang may poopong. Ram pemeta naman itu tun kaboro lako anak tomate. Umpatarru kamarintinan siya katong konanta. Lalangan kimas salialang ende kima kambunosane. Sang siturusan na keluarga almarhum Nelanda. Sang siturusan na keluarga almarhum Nelanda yang may buntong awa ti Romanda. Urampo makasalereng enarama kamban na natutun may tuwa. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lalangan ki alang letter B. Sang siturusan na keluarga almarhum Nenek Salu. Sang siturusan na keluarga almarhum Nenek Salu bau. Turampo pagkasalirengin nararama kampan na natutun may tuwa. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilantang nomor 20 na pak sela kolantang nomor 20 kasir. Sang siturusan na keluarga Nenek Dia. Sang siturusan na keluarga Nenek Dia yung may Manokwari, Papua. Ram pemeta naman itu tun kabon lako siya Nenek Sein. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kiinan na Nenek Sein. Sang siturusan na keluarga almarhuma Nenek Lia. Sang siturusan na keluarga almarhuma Nenek Lia yung may buntu. Ram pemeta naman itu tun kabon lako Tabalu. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilanta nomor 20 na pasela kolanta nomor 20 kasira. Sang siturusan na Mama Jupri. Sang siturusan na Mama Jupri yung may randan way. Rampong pagkasalan ng inararama kamban ang natutun may tuwa. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilanta nomor 20 na pasela kolanta nomor 20 kasira. Sang siturusan na keluarga Nenek Isel. Sang siturusan na keluarga Nenek Isel Tondo Korepe. Rampo meta naman itutun kaburo lako Tabalu. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilanta nomor 20 na pasela kolanta nomor 20 kasira. Sang siturusan na Daniel Sumbung. Sang siturusan na Daniel Sumbung yung may buntu. Rampo meta naman itutun kaburo lako Tabalu. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilanta nomor 20 na pasela kolanta nomor 20 kasira. Sang siturusan na Papa Kembar. Sang siturusan na Papa Kembar yung marinding kotok longan. Rampo meta naman itutun kaboro lako siya pa na tepen. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilanta nomor 10 sila tolanta nomor 10 tallo. Sang siturusan na Mamayan. Sang siturusan na Mamayan Mirante. Rampo pagkasaleringan na makamban na natutun may tuwa. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilanta nomor 20 na pasela nomor 20 kasira. Sang siturusan na keluarga Nenek Roland. Sang siturusan na keluarga Nenek Roland do may bau. Rampo meta naman itutun kaburo lako siya pa na moring. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilanta nomor apa sila kolanta nomor 6. Sang siturusan na Nek Salman. Sang siturusan na Nek Salman lo may patengko. Rampo meta naman itutun kaburo lako siya pa na Depis. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilanta nomor 30 sila kolanta nomor 30 bisa. Sang siturusan na keluarga almarhum Nek Tondok. Sang siturusan na keluarga almarhum Nek Tondok Ariang Tanete. Turapong pagkasalirengin nararama kampan na tutun may tuwa. Umpatarro kamarintinan siya katong konanta. Lamin conginan kilanta nomor 20 na pasela kolanta nomor 20 kasira. Sang siturusan na keluarga almarhum Nenek Agnes. Sang siturusan na keluarga almarhum Nenek Agnes yung may toklong.
Rampo kita nama itu utun kabor la ko siya nenek na Rigel. Pataru kamarintinan siya katon konanta. Lamin tunginan kilanta nomor 20 na pasilang lanta nomor 20 kasira. Sang situsan na nenek Chelsea. Sang situsan na nenek Chelsea yung itoolong. Rampo kita nama itu utun kabor la ko siya papa na Rigel. Pataru kamarintinan siya katon konanta. Lamin tunginan kilanta nomor 20 na pasilang lanta nomor 20 kasira. Sang situsan na Papa Baby. Sang situsan na Papa Baby yung Makassar. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Rigel. Pataru kamarintinan siya katon konanta. Lamin tunginan kilanta nomor 20 na pasilang lanta nomor 20 kasira. Sang situsan na Saudara Noel. Sang situsan na Saudara Noel yung Morowali Sulawesi Tengah. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Grisel. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kilanta nomor 20 siya kalanta nomor 20 talo. Sang situsan na ni Endra. Sang situsan na ni Endra Tondon. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Ray. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kilanta nomor 7 siya kalanta nomor 10. Sang situsan na ni Sandi. Sang situsan na ni Sandi Panjo Sulawesi Tengah. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Grisel. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kilanta nomor 20 siya kalanta nomor 20 talo. Sang situsan na Mama Rexy. Sang situsan na Mama Rexy Pancea Sulawesi Tengah. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Grisel. Lamin cogin ang kilantang Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin kalanta nomor 20 siya kalanta nomor 20 misa. Sang situsan na Papa Christine. Sang situsan na Papa Christine yung may Pancea Sulawesi Tengah. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Grisel. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kalanta nomor 20 siya kalanta nomor 20 talo. Sang situsan na Papa Yanto. Sang situsan na Papa Yanto yung may Sorong. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Rigel. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kilanta nomor 20 na pasilang kalanta nomor 20 kasira. Sang situsan na Mama Adi. Sang situsan na Mama Adi yung may Surako. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Rigel. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kalanta nomor 20 na pasilang kalanta 20 kasira. Sang situsan na Nene Arlan. Sang situsan na Nene Arlan Tondok Repe. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Grisel. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kilanta nomor 20 siya kalanta nomor 20 talo. Sang situsan na Mama Adam. Sang situsan na Mama Adam yung Morowali Sulawesi Tengah. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa Grisel. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kilanta nomor 20 siya kalanta nomor 20 talo. Sang situsan na Saudara Silton. Sang situsan na Saudara Silton yung Morowali Sulawesi Tengah. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Grisel. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kilanta nomor 20 siya kalanta nomor 20 talo. Sang situsan na Nene Rizwan. Sang situsan na Nene Rizwan Panjo Sulawesi Tengah. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Grace. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kilanta nomor 30 siya kalanta nomor 30 misa. Sang situsan na Papa Rispa. Sang situsan na Papa Rispa yung Pancea. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Grisel. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kalanta nomor 20 siya kalanta nomor 20 talo. Sang situsan na Mama Gito. Sang situsan na Mama Gito Domay Buwale Marinding. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Depis. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin tama kilantang Fib. Sang siturusan na Mama Anto. Sang siturusan na Mama Anto Malango 3,000. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Ray. Pataru kamarintinan siya katong konanta lamin cogin ang kilanta nomor 7 siya kalanta nomor 10. Sang siturusan na Nene Glory. Sang siturusan na Nene Glory Dumibao. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Morin. Sang siturusan na Nene Baby. Sang siturusan na Nene Baby Dumibao. Rampo kita nama itu utun kaboro la ko siya papa na Morin.
sang situsan na Papa Jelin, sang situsan na Papa Jelin do may bau, ram pumitanda mali tutun kaboro lago siya Papa na morin. Sang situsan na Mama Pepi, sang situsan na Mama Pepi na may santung, ram pumitanda mali tutun kaboro lago siya Papa na morin. Sang situsan na Papa Ipan, sang situsan na Papa Ipan do may bau, ram pumitanda mali tutun kaboro lago siya Papa na morin. Mintu na tong pataru kamaritinan siya katong konanta, lamin joginan ko inan na Papa na morin. Sang situsan na keluarga almarhum ne Kelo Tondok Repe, sang situsan na keluarga almarhum ne Kelo domi Tondok Repe, rapo petanda mali tutun kaboro lago to balu. Sang situsan na Nenek Mantong, sang situsan na Nenek Mantong yung may pirara, rapo petanda mali tutun kaboro lago to balu. Pataru kamaritinan siya katong konanta, lamin joginan ko lanta nomor 20 na pa. Sela kolantangan nomor 20 kasera. To batu ragatang lamalido pokoknya ti rombongan nina na tesangan na napatiyong. Jadi lagu pemaruru ibang mo ya mutusang situsan na Mama Anto dami malango 3,000 ram pamitan namali tutun kaboro lago tobalu. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu Saudara di dalam membagi duka. Tiada untayan kata yang paling indah yang keluar dari lubuk hati keluarga selain doa dan harapan. Semoga Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ako ano to mati pero yung kinte babalantang ito mo. Babalantang. Ini kopi buah Nisa. Indo satu lo may popong eh. Nenek na Martin. Alit eh. Babalantangan na Nenek Andre. Iya, Nenek Andre yung may popong eh. Kasi ba nila ba ito? Babalantangan na Papa Adepis. Babalantangan na keluarga to nek tuda yung may rembon eh. Babalantangan na to balu. Babalantangan na Mak Ningrum. Babalantangan na Pak Grisel. Babalantangan na Pak Atepen. Pak Arigel, babalantangan na Pak Arigel. Babalantangan na Mama Moren, Papa Moren. Yung anasang mo na ko ate. Babalantangan na Papa Moren. Babalantangan na Pak Ray. Babalantangan na Ria. Babalantangan na Medi. Babalantangan na Mika pa. Yo, babalantangan na Mika. Yo. Babalantangan na Mika. Siya nenek na wala langan roko pali. Papa Agung lamay sangal la. Pa Sony Di pa Sony ti tumak parit aparat tumak parit ta. Woi.
Ya tu tidak. Mika pa. Papa Tia may kapalo lingkungan yung may tumbang. So na pa simak. Sorong apela may kika masay-masay. Pastor Pastor. Para diakon. Ketua umat. Pengantar Apa pengantar? Ketik apa? Ketua umat Pak ketua umat bisa Đây. Đây. Dan juga pada may saudara sanggup itu Pak. AKBP Purnawirawan Polri. AKBP Purnawirawan Polri yang may Bapak Yohanes Lebo. Bapak Yohanes Lebo yung Manokwari Barat. Rampoma Arendenan Tedong. Rampo tu tun umpakasal dari nararama kamban anna tun medua. Depis Lebo. Sang Sirsana Kolonel Lek TNI Angkatan Udara Bapak Depis Lebo Yomo Jakarta. Rampo metanamani tu tun kaboro lako siya Bapak Narain. Sang Situsana Mayor Jenderal Dedi Ilebo. Sang Situsana Mayor Jenderal Dedi Ilebo Yomo Jakarta. Rampo pakasal dari nararama kamban anna tun medua. Mintu na taong pataru kamarintinan siya katong konanta lalangang kimas salialang endek ti makambunosane bulan na iya mo si sarian matotota wala ko kita mintu ti masolanis na kuparan po kaboro lago tumatong ko Bapak Depis bisa mo mi pating-kating kate maalam kiri lako dan nasa siya temi keluarga laung nangkaran ni kimisa abu dako na matumba kaya di saading ke di saabu na tetolan nangkaran ni ya mato ululan laman ako tandang doon na tandang doon na dote sabaya tulebo buyong may bunto laman ako para bunto doon ya tulebo naman yung rukot bunto doon isa na tandang keluarga karena ada cat apa dapat kaparan nih anak tomate dari laki parapol ke to tongkonan yang itu tongkonan dake tomate yang itu yang may buntu ya tuh yang buntu ya tuh
manuk padang sen pemain Datu Linggi yang tadai kakangku Piwaru. Nah, yaitu ada Datu Linggi sana manuk padang yamut pintu tahu. Yamut tu Tumbabayo, Lebo, yamut tu Kukusagi sana Lebo. Palulungan, Lealan, sampai Datu, Rantai Pindan, pintu tahu. Yamut tu Lebo, Lom pemain anak-anak tengah jombol lang Solo, di sana Sari, nasa Bailo Popo, nada di apa tahu, yang itu Padang, Tabi, Liku, apa tapi itu apa itu, yang itu anak-anak Lebo, anak-anak Liku, sana pemain ampona buang sopay yung Kalambindan. Ito sana pali balik kay Waider ko Randambuy. Na dadian tao yung ito pali lang po ba ini limbongan ko Randambuy na dadi tao. Yang ito ko liwasang na laso. Ito laso siyang po ba ini anak-anak ko sana lalay. Na dadian na apa tao. Yang itu ne tanggo, ne limpong, ne sesa, ne sampai. Yang itu ne kisah ne sampai. Tahu ne apa tu? Masam pemain ni sangat tuda yang metalion, bisa sangat tuda yang sangat limus cendok tu tongkorang tu yang talion, yang rembut selalu putih. Nah, dah jadi 10 tahun tu tahu. 10 tahun tu anak-anak tamen pokok tu. Jadi kasir apa? Yang tu kasir apa anak-anak tomate tu. Jadi ada ulu tu kalau bayi laki palang kamu tongkodana Sari do Solo. Ya, tak bisa. Mendapat tongkodan do Solo. Walau kamu ya. Nama tu ada. Oh. Ya tak bisa. Lama lerok ko buntu. Karena nenek tu mata nenek ko dia lantak. Jara tu. Dan ya tak ada tu tongkodaki yang Kalambindan, Solo Randambuy, Naroko Talion. Ya. Kayak mana? Nanti besok kita lihat kalau ya. Kita akan kita patungkan lagi tokoh di bagian anak. Iya. Wanita salingan tayo ni maning puloy bagian. Siya PTT. Ini tawa ako sa siya Duluan sama kakak. Mangkaw. Pengemudi DP 8447 MB, pengemudi 8877. Nah, pengemudi ya tak geser di dalam teh. Lagu Safirina.
Oke, nakasya ki DD 1692 DP 8505 Nagape petugas keamanan Dominik Halangi lantar operata. Tidak kita. Lalu semua makan gitu. Kamera. Oke. Bang Kapitan naman na dilendo ulit. Sama kama kikiya. Oke.